गणोत्सव फरमान हामरेन हाबी एलपी स्कूल पेन कचिसिक चेदांग पन गणोत्सव सुरिहिनी रैंक रप्लिया सेंकाना फरमान स्कूल तिना लं के पेद पनजिया लं थांग नि फाइ फरनी पेन मेथांग स्कूल लं सेल्फ इवोल्यूशन असाय पद पनलो लासन से चिंथोंग ब्लॉक ए पारलो कादो कावे हुम फारु सिरा ट्रक सिकेब्रा के थम एलपी स्कूल दो बांगसोलं थांग नि फाइ ट्रक पेन गणोत्सव एक्सटर्नल इवोल्यूशन बांग पांगचेंग पनपु सनसे हामरेन हाबी एलपी स्कूल लं डे 1 मते के चेंग सेरनी तांगदुन सेमेसेन पेन के पेचुनजिया फान थान बांग तुम चिसिक चेदांग पन पादो बांगसोलं हामरेन हाबी एलपी स्कूल हेड मिस्ट्रेस काबन काम सापी पेन के दाम तांग होट कुपी को सन पेंसी ग्रेड बी के लोंग दुनांग कक मालाम थेतमे फेरंग के तुम का हमरि दाम होट थान पचिनी पन लापेन हामरेन हाबी एलपी स्कूल लोंग नोन अमर लोग चली बमो समारा फाइ के दुपी के जक कारबियांग ऑटोनोमस काउंसिल फान थान बांग मते टीचर सकी मिनांग पिथु थापुसी कारबियांग ऑटोनोमस काउंसिल सीईएम लापेन एजुकेशन इंचार्ज ईएम फान के चुनिंगरी पादेपन हामरेन पेन रस्ता मिंगतिनांग के लो बिरता मालंग न्यूज लोग हामरेन हाबी एलपी स्कूल ता initial evolution lo sudah 8:45 pen chengsi 9 to 9:59 morning assembly that pen 5 minutes sabang hagailan sateng pen SM student tumhan rule lo attendance that te 9:20 pen bangke exam ke tok pangcheng lo 9:20 pen 12 an baji krinian exam tok judlo exam tok judat pen baji krini pen baji 12 to 1:45 an bangke usomar khan DM ke picture por athik pon lo la government pen apia ateng pasimili tum ka pulu pon ini ke la ganotsov ke nili tum bangke day 1 day 2 day 3 pudu nili tum hani day 1 si nang kita kenapa bang sia la external evaluator tinggi bang kenap silang gini itu manong apele pining bang ke iya bang ke assistant la mai songgoles mai assistant professor Julali Purati dan VIP Kapurido bang ke Esther Kathar additional rural and PNRD long additional secretary masih milik tumang wang ini bang ke kan bang ke ini bang ke nili tum B grade segelong dun pining nili tum penangan bor ipon langsung laso grade kapar lu ponji pan pini A plus polisa iam kilong ipan si bor ipon lo ya sa pining bang na kedam tang holiday do pick pena jok enrollment bang pining bang 100% do pining bang 100% agi ada plan la OMRC nang ila teng de 111 student nang bong pen pini the present only 90 student pen hisab et pot enrollment bang ke class KG1 की कोर्स रनी up to class 5 and 136 student do pining bang student 23 bahalang matinon tasoni kan bale 136 student non ke la ganotsov ke कोर्स रनी माने हिसाब kon class 1 up to class 5 and ke 111 duni rana mo 90 to present ada itu nili tum teaching staff ke ini ke bang podoni hai non ke dam tang teng lo te bang pile kasi non ini tum kena apply itu mah te kini duri bang teaching staff tu ini apa badi kan si bori polo ini ke 1 to 30 ini da kan bang ken bang ke ni mati student no ke la sorting by 136 te bang podoni bang ko bang stroke ke domile hai isita non dem tiga masih da sab chitang teacher ason lo Cintong kidam tang result teng lupe Cintong block hello result ke kapap hidu nai lo kidam tang step kana ganotsov bang second phase teng aprang di masoda Cintong block pen CD ke long dun dokti ba CD ke long dun apotsi poson sila CD ke long dun mata penanga teachers tum nili det lo nili penceng lok penanga teachers maningin samsele poson a paper ke lang ro 100% attendance atu bangka hala daga bangka grade bang papidun tu ka hala han student kompi ka dima bangka sang mane he ip ke long dunji papiti ka tum bangka ha i plus long tu lok hala bang penanga teachers maning kan samsele dun non tudam tang result teng tu aku lang dam tu nang lo sila ke dam tang ning kana bang result mimi si tuning bang council pen pre ganotsov council pen dile na November achik lo sige bila so November 28 mayong 29 na tarik mayong sige bila so bangka la kadowe 11 blocks manangdam la pu west atu bangka west ka bang long 4 blocks dota Cintong block lo mane kapap hidun nai an lo kapap hidun nai lo line hum pone ba A plus kelong dula council uta kasi nona bangke la officer tum benceng lok district officer block officer tum benceng lok tanon kedam tang ta penangan training pilo nona bangke penang an ke grade arlu dunang po pasikat do school penang an ke julo nora bangke penang an ke bor ilo ka do beta militum perangke tum la bang militum ta chini ni delu pe polo ne manela OMR sit na si bangke check ke ku scholastic pen ku scholastic le langdam kota da kalom lam ke penang an tum ka
Sarakit itu mata district officer tu mata banglo non kedam tang result huta. I plus le non desa I ke longan po. Nangli tumke 100% attendance. Ampara la angkon la ko scholastic ahin ta lang dam hai isa longdun po sa BC a grade bang pa PTO masih non ke gunot sot pusa pan fisik sedaluni tu kai teng sila rapor pen lothan po bang kopi magi pula aporo teng pen examen po so teng siklem sot. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang Farman Klar da kabirta.